Sondiko no ditambalo Yesus kasasali koromo ay soko iwan sinulunga kadang kotongo Yesus na sondiho ay soko iwan sinulunga kadang kotongo Yesus na sondiho kadang kotongo isang lindo di Yesus. Kana umisisa ta ka disang samayang. Kung sikaw Tuhan mantadet pantamangano sa ninarudet tuang ditinu isam da kaswaban da bayno insan pakagu dat sanginggal la sa happy no hobo da mantadia mantadit pangonsikahan iti kanu nagi kagu hetimpu dat magisisa isuanggot. Kung sikaw tu alumis piramutan dahay masanongot kay ririkohon dahay kayonon dahay nuno na pahit embulayan nga inapadahi kalansanan dahay nga kanu dat milod dahay man hondomo milod sukudon nagi milod magangat dahay minsan makumadya. Iti na sambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Mabarsukod asanong kaswabon asanong hari Rabu di ba nagi? Sanong hari Rabu kumadatid insanan. Puji Tuhan tu kanu takod kapag yampay kagud kaswabon na bay na asusuwab kay kanihab. Ina pa itatuang di bay na nga nainggarit na apurimanan ko. Nakura tu ang garit kangko. Harohot pira-pira tulundot minogyodo. Minogigogogol kadit boras ako basan hitid dahay la. Harati sang ulo noh dat iyalo ngay imo. Numan kuruyo kaid ibilik demi numang. Nga paingintong ako yung matindi iswangga nipi. Paingintong ako kauruay na din numani tulun dim kapanaw ibo. Hiringay iminumang ngayon na di record hiridoho. Boros kangku di minumang boros kangku di kumadi tulun. Bah nakainom kondo kangku. Nakainom kondo kangku. Nakainuminumi matiti ka. Bah yun na po nga ay magiruruba takod suwab kangku di. Tuan takan ba di nga dong tuong magiruruba takod suwab. Hingga na po ang kasuwabon magiruruba takod na gindo. Kopos si kokmuti nga ondos kuno po kapipintopot. Ondos kuno po pintopot kapiyod. Ay noruan nakadisyo di. Noruan nakadisyo di kada ginaw ko nga osanong natu ni Pino. Okay? Nga nagimuti ay lahan iti nipis sumunod. Haron na ho timpu-timpu dat kapoylan naginipid di. Kapoylan nagi nga ato kay ahandaman awayaan ta ko pandahom. Ay niya galidit kumbalukod. Nakawayat ti hoy kano dati. Hondo mo kapiyo nga nawayaan it iswangan ni Pi. Nga ilo nalo ni Pilo mo. Nurdi inupuday korohian nga nakonda ka miya galidihit awayaan la. Nga osanong ibugyari wo. Tu minoy rikot kubadhom it makiano did
panguhupan boriti di panalasayan paingkura gitu. Oke, bahay no pohom. Tulu na po panambarasan dati. Ralan okikip om ralan alab. Koting konta kadad pukulan namin tibay, no? Ralan okikip om ralan alab. Sakira no pod iti ralan dem pamagunan iti talunalun. Hingga dako korohyan. Iralan okikip teko ralan da alab. Atumbay anakud aiso no manuh da inapay ralan nga okikip. Manuh tokod inapay ralan dati nga alab. Alab no po nga araat piralan nga agayo pagalayan. Miagal dadi korohyan dati. Mo ito ka na pod hilos sa borong rahat. Hilod kihil. Nga hilo na pod dilam talunalun buat tingkat-tingkat. Ang alaab. 3 lorong, 4 lorong. Kung ito ko dati ay kosiyan. Kosiyan gari pangaluar minyak eh. Bobos to kono harap penbor nga piro na taon na maapon. Narage na segulo. Orohiyan to kod iti na poda talon-nalon dati nga alab, olumis. Nga man to ko kago hondo mo. Mantad ko alabi talon-nalon asaro nagidarohot. Kabaling kahangan dot ay ikamalangan. Alumis sogi atulid ako nagid gumuot kantakan dot tila talon-nalon. Umbal pagid okikipi talon-nalon mo giluang-luang. Hirinod mamirulan-rulan to koy. Isay ko asarod at tipuan da supiring ko karita. Paing kukurod at tipu. Apa tao na po hit sang kubong-kubong pamamanaw. Nakuro to apa tao ko purimanan. Ina po so luang-luang nga katulo di tayar. Nakolo kita kubong nga irin nandad tulid ta purimanan di. Apa tao. Jadi sakira na pod ay araati tanal it ralan sa luang-luang. Ang aloyo, tako nung manaw, akon punod ido ko korita to it. No kagad, koritan di. Lowod kari, lowod ki. Kung kudungkod pa ta kuri nga, karak, kadkoson da to kangkab. Iya, di ko piyari, ang aloyo. Kori, rikotid hirid aspal, masus pun da. Isay da ko yung natipuan dat pirim mo karita. Noruan na nagtan ki. Araat na po iralan, igitan dati, imuatan dati nga, ay kukurian no. Pasonong po iralan. Hingga na pa imilo pabandungan ki. Manta ko na po di gunawa o logic. Korohian to ko na po, mimanggat iloralan do okikip. Sakira no dat ay ilo na imilo sakira no ilo na po nga milo dat momonside ina po hi kaboling kahangan nga aiso. Nga secara logik kadaw ilo na po ralanda alaab nga mangilag na gidakapyod dit kaboling kahangan na sakira talon-nalon. Haro pira-pira ayatet. Oy, gumu ayat na tibay no? Haro 5.
Inapay kanihab nga minangimbulay takod haro duoralan da awayan dati dahiti pamagunan. Ilo na paralan nilo nga pilihan na dati. Ihati na mamili. Noritan lagi dati dot ihati ilo tanganak nga milo to kay pususan nilo nga sayrad ori ko tatimpu ay taurimon no dati dot ilo na po nga milo dot magihum milod manganu milo mamili doralan sendiri. Sayrad ori ko tatimpu. Ato kay milod a pusus kasari ilo tanganak dati nga arwol dagya ginawod sa kirod ilo na po nga mamili doralan sendiri it dati karohian okito nagidatid kopiyon to koralan kinorohingan. Haro piro-piro hot ay nasihat at maya da kitab ayat-ayat da kitab bubay no. Pagguluh na po nga may dati ukabay iswanggot Matius buk katuru ayat kahopodom duo. Mingho boh mo titi ayat dati tibay no. Matius buk katuru ayat kahopodom duo. Ralan di pointapot, ralan di otopot. Kahopodom duo. Nununo po hi korohian na kayo dot mandatulun pawon sayo kumado kayo. Pawon sayo nagi kadaw miagali di kumadiolo. Tu iri na mo ti tonsi dot painsanay hukum Taurat nagi kitab para nabi. Atumbayaan ako ay so na po ipagilitan datid orohian dot ina po iwan sa tulun kumadati nga angarat. Korohian to ko na po nga so nang napapawon sa yun na tulun kumadati. Mantadidi ka. Orohian to ko na po iyod di na po indalanan dati kumatulun na suway. Hingga nagidi. Orohian to ko iyod yun nga haratimpu dot iyati na po nga okon ko korohian dati at pindalanan dati kumatulun na suway. Yolo ngay na po ginawat tulun. Ay so nakaraton hindi po magunan. Orohian to ko dot pusohon. Kamun po nga mugi pusaw-pusaw. Monopot ngay o tangulun. Ay so no hit minsasala. Monopot ngay no. So kiro dot ay ako orohian dot apanakahan. Iya no po di nga ako di may panakaw. Uwakon nga angay may panakaw. Ay so nadabohitan na pumugunan. Ako orohian da udutan. Mantadi di ako mangudut. Uwakon nga mangudut. To. Ako orohian dot umang-umangan. Mantadi di ako mangumang-umang. Uwakon nga mangumang-umang. Oyo. Ilo ni kumun dati satu kapala. Isiso o tulo. Kasungku tako na po dit isiso o tulo kumadati. So nang papagindalanan ni di. Tambalot no. Abolotok kumimburos. Iya nga abolotok. Kano mo dilo. Kano ka. Godudo ka iri korohian. Ay so na kumun dati kasusahan. Sa kirad isisa o walay siwaan do kayo. Iya nga apogot to mangimuhaw. Itambalot no nga apogot mangimuhaw. Iya aparo kod magonsok. Isiyo nga aparo. Rumasam ngayon may kindness yo. Na ay siya hinadirwalay. Iya na hinadirwalay ngayon na siya kain no. Yo, aramay na tiyo di. Penguro kayo kung may karuhang.
Naon sarita ogumu tamo dot kopiontok ye. Iti so orohyan dot rinabos. Iti so orohyan ginuring. Aramay kamu induo mo gonsok ye. Iti so orohyan da sada. Iti so orohyan da manok. Iti so vegetarian. Iti so daging-daging. Wah. Ayah. Iya godopon. Iti so kodop. Hingga po kopiontok. Nga sakiro na po dadot ay ikosono ngono po nga osoro dati iri na po yung dalanon dati. Uy, suruga na dati po maguna na iki. Orohyan kod auhupan. Iya nga monguhup. Uwakon nga monguhup. Oyo. Ay so nadabohiton mo. Ilo naging naborosat iri na mo ti suanggot iri na tonsi dapo yung puli hukum Taurat kitab para nabi. Sa kiro na pod iyo di kapihom oduya nagyahoy ki. Ay so nadabohiton. Suruga na dati po magunan. Nga hingga nagidi hanya mimpi to konori. Iswa ngagid pikaruhangan miangar no. Hana kopiontok. Hiti nagid gurup DM mo giangar to kono. Aya. Ilo na lobo. Kapadam talo. Suang no maya dot titigawon taiko totobon dit okikip. Sesak sesak man pod sampit tilo bogi. Oinsok sesak. Okikip. Kakuaan no po nga alab matiot titigawon agayo horalan di rumikot kumah dot kebinasaan. Agumutulun dot sumuang demaya ide. Aya. Adi sonong kopi talanan ba no hoy. Pagangatan no po dati dahiti nga waya tokonod hirititigawon dit okikip borosan kuno pod okikip pilot sesak lah no sosok sosok. Kuan no po nga ala beralan dit rumikot kumad kebinasaan. Agumutulun da sumuang maya daw. Mengimbulay lo nga ay iti katumbayaan. Sebagai pananut Adventist, kakitanan no po nga pansusuay no kapiyo mantadot ilot kagumuan. Mantada pangakan-ngakan, kaundarangan, harakaguhot, pakabaran 3 malaikat, haro nubuatan, kakitanan no po dati nga gumuan to kunod it pansusuay ko mantada kagumuan. Ba may dakuro ti ilo kabinasaan da dusun. Nga pinagangatan no pom iri hasuangan dati ka. Isay di ko wowongon sonong aralan no may wayadit asosok. Magihum to kano dit asosok nga nakuro magyalo tu may ko no wayadi iyadi kano gi. Jadi gunaon to kano po secara logik. Megali na boras ko diteno sakira talunalun. Mantad ko arati talunalun.
Song kubong-kubong. Uy, agi gina kinarato mo. Iri na gid mamirulan-rulan tokono. Iko mo mintong-intong berhati-hati. Ako no ko berhati-hati, berjantung-jantung, berparu-paru. Madadet ya. Yati no po nga ogupu dahiri. Iswang ka tumbayaan nga intangan to kono po miagalaga halimoti oy. Mantad ko ogumu ilot kapurimanan datid. Yedi ogumu ko sa iton. Omhirih na dat ihati na po nga kano to kod mongintong ko piyo hidiralanom pointopot kamo. Pengkanagi kadaud ilot ay koinggoritan. Mantad ko ogumu koinggoritan irinod ihati na po nga poingintong kasari to ko dat kinorohingan. Poingigit kasari to ko kinorohingan. Tokoy. Nakuro. Kakuaan no po nga o sosok na nunugunaon dati. Titigawan ko totobon. Iso ilo bagi. O sosok ni totobon o kikip noralan di rumikot kumad ko posyon. Aya ilo dita aramay. O kuri o tulun dokano. Ni mantad posondo to. Okay? Ni mantad pasandaday. O kuri tulun dokano. Jadi iatid dondo isuanggot page DM 539, YouTube 43. Apa man kadi poporonob. Pooylanom piro tokono ko piyod ko kano hilo ka. Isay no ko ilod ihoy mo nomboros iho nga kuy kano. Iyo kayo hit amin ay elanom kan ay elanom kano. Okon ko ay nurde. Okon ko manumpa iti bo nga ay mystery hikadahulo bo. Ato ko nilan. Nga ino po'y milo dati paburon do hilo. Milo toko dot sumuang do hiri. Harohot kano po di malayo nga kita ada capacity. Kita ihati no po nga haroho kuasa. Harot pilihan dati. Milo toko dumaya do hiri ka amo. Na jujur lah, jujur. Hingga ogumud ipin topot ko piyo, jujur. Isuang dot lebih kurang borasan to kono pod. Isuang dot lebih kurang 30,000 jemaat Adventist sahitid watasa Sabah. Topot tu ko piyo 30,000 ainsanan po rin nga minaganud keputusan do memilih ilot Ralando Okikip. Topot tu. Ngono po dati paingkoroyo iri. Hinagereja do ko harahatusot anggota jemaat. Piro ni memilih do Ralando Okikip. Aga-aga iri sebagai tulun sepi tulun nga oki kita it tumanu do penilaian do tulun tomod dah. Ato kay lempeng kuro ko piyo nga iya tipia sebagai tulun sepi tulun nga kita timbang-timbang nui it otopot ko piyo ino po'y pilihan di tulun nga iri Ralando Okikip. Poing koroyon kago dati isuang ka keluarga dati. Harana pot onom tulun. Piro nohot memilih di Ralando Okikip. Jadi otopot mati ka piyo akuri mati kanu lo ka.
sedikit orang yang mendapatinya. Tepat ki. Ginumuan dat ait anggota dat borosan dati mungkin kareket kan 32 da baina lah. Borosan po 30 lah. Harohi tumanu dapat statistik kot kehadiran namai sambayang di amu po. Imilo po moy. 30.000 piro namoy sarudo ko. 14 lebih ribu no. Iri nga mi hampit na dit tanganak itapon ako podyo. Sedangkan inapay recording nga, inapay naka-recording nga, nangabaptis. Isu ang gereja, harahatos tulun. Piro na may kumpul. Tinapod dahayom. Ay, kapinta nga, uy. Ay, kapinta nga. Sa kirapiad it, haroy, ganda nung konsadu, iminisikul, minikaraja, piro na tulun. Imina dila. Ay, kapinta nga, uy. Iri na kumundot, ay, menyedihkan nih, boh. Jadi, ngonon dapat tapi kadhiri keluarga nga, ay, kay haddo kay sumono udat karuhang tanganak monopot tipe makapilot sedikit orang yang mendapatinya ipiay sedikit hindi nga apa ilanam kano nga it ang aparut kita dati sebagai tulun sa pitulun lah ang aparu may sambayang isuang gereja aparu magano bahagian isuang keluarga kita dati atatapid isuangget membasa tong kitab ang sekolah sabat irih pemeti nga akon poko jaminan det iati na pa nga kano anaru po pagindalanan toko ay man tadi ditong Pinay ino pa'y kataadan dati lo nga iati no po nga miloh toko do mamili no kadilo masuklah suang iati sumuang kani ka pasuangan kayo ka nga ya kayo sumuang miagal na gurup toko bo sira no pod harus sumuang sumuang dadi ko ka dia haling ka tako itiling ka pologasan na siya sendiri da sumuang masuklah kadati jadi sumaliwan dia na di Thailand hari keluar masuk isu anggat ketumbayan ponenudan dati kumakin renga iyo di nati tabiat dati nangatan nga ito ko sumuang toko no harit akangaman sumaliwan toko no keluar masuk may toko no anuo ilot ay kasiwatan dati nahak masuklah sumuang toko nga ilo sumuang nga akon poko jaminan nga sa kurang-kurangnya dat ay nakaindalan toko no lot langgo kumaiso langgo pagulo sekirad isu angga karaja borosan na po dati dot karaja sendiri mangungumoh tay ko mamutung lang na pa kumaiso nga iya no po nga napasik natungag tinumungag ko kaswabon iri ni lang ko kumaiso di lang ko kumoduo hiri nandad ay papinsa dia kananda di kakamot no gurangot lang ko kumotalo mamanaw kono di manang kasut kumotalo kumapat korikot tahiri apo ilanam kumaraja ko
Nah, kumaapat igitay no nadihipisaw gata mamutong nokorikot tadi nakano na di mendapatkannya. Jadi yang penting kehadiran. Sekira na po karaja sendiri ko yang penting kehadiran. Korikot ko na po diri haro na harapan di. Mamutong ko ay say gunad mimbobok-bobok temo da pasal mamutong ay may pamutong rumikot bagya may pangahit may panulis. Korikot ko na po kapangahit ko po kehadiran. Nah, tapot ka Eldo Milbon. Haros ang ulo na tambalot ay kombolutan ning edit uli ako nad insan muli ko na kasi muli na diti malas muli na diti malas kako minayaw ko dadi pambubuka nga bimpasan ako na ti membuka boho podo pagwasam apasan ako na kang no kasyo tusin no magya kasi ako ano pa di nga yang penting kehadiran no korikot ko diri pingkani ka daw isuanggot kerohanian no kadhilo yang penting kahadir toko iso langgit timpunan dalang ko osonong permulaan yang baik iatin apa ngarin numikot sinumuang sira na kasuang kanudid osonong tok ogumu tomo di kayong goritan ki kaboling kahangan koposian nati karuali ginawa ngon imbulayay harap piro-piro ho pagangatan kagud anaruh dadi lo hadid Amsal 1 ayat 12 gisom 19 nga rohyan ko dat pilion na pula ayat tatakuri lah ngayon kuno pala mila dokuman basaul sendiri bahki ngayon to kana pulot Amsal 1 ayat 15 nukad hilo hai anakku kada na poimpasi tumanud dot kaboboyuhon diolo pususo no gakodnu mantad ko ralan diolo tuino pay ralan diolo nga manangkus rumi ko takaraton araraw yelo dot menumpahkan darah so ira dot kapaganu toko langgot sumuang isuang geralan di ososok okikip gumu imeti pagumbalan korikot nga nukad hiti pususon dati tilang dati yati no mati mamusus kada ko no harap di sikin panimbang ko may pamusus lang no kayo kada ko no humontol di Jehulin Wilson no may pamusus no kayo yati no mamusus tahanlah kaki mo sekira na pod haro kayong bayatan kada no may tumo batik kago ka kada to ko may tiyod di hali piadot otopot tagi dot ait iati no potim onuan kasari kinorohingan dot ait kasiwatan nga ato koy no koy lomsong kuro no ko pi kasiwatan dot takon kinorohingan miagal dadi dit arugi-rugi to kay tapurimanan to ko dawakon no pohom barabis pod dong pamagunanom sayra edi sumakit nga bortaubat nun do nogos na di dong pamagunan iya dadi dit arugi kapurimanan ba iya di arugi nga nauru pero din nakawaya karamayan pamagunan tinumalib nari tumalib iri bo sa kirapiad auruan tamod to karamayan pamagunan nga sayra dat ititimpu do rumikot
to koy handaman iri ay opurimanan. Magiagal na po opurimanan to ko. Nakumbal kod o gumutusin. Bay na ay sa tusin. Iso, ikapurimanan ni dig. Jadi, haro na day ginaw dati, ay, sumansala po ti damot ka. O mulok po ka. Nga atapatan to koy itinupot. Kamoyon do kompo kon da surupo. O kon kamintang ko ay kinolohingo. No kagadi, syarat untuk mati bukan sakit. Om, syarat nagid matay nga akon ko mantad kinatuhon. Pamulok, tanganak, kragang, iponentianon nga apatay. Aya. Jadi, ino pa dihiman dati diti nga, sera dat lang kumuiso, sinumuang to ko. Lang kumuduo, pususon to ko na tilang dati. Pususon na tigakod dati dat kada dat mo'y kagulabos. Abulihin dat isa gakod na sumaliwan. Gakod na pati so nga, hiriswang. Buli ka tiyadi. Sa kira na pa sumakay to kakarita. Sumakay hirit tarak. Iso, nagakod nung paingulok. Painggantong ng iso. Ay, atahan ni rin. Sa kirod, paintayid ko dot tali. Iso, nalongan no tumahid. Ay, tumahan iti iso. Suway na goduduo. Na. Jadi, ilo na pwede ka mo yan dat mamuso sa gakod, ihati no. Akon ko tulun da suway. Mandad to ko na pod, tulun da suway may pamusos dati. Orohian ko hata ko mo ti orohian. Ilo na po kamandat may pamusos sa gakod nga nawayaan na dati di gulo. Haro na po may panagur dia, may panasihat dia, orohian ko ilo na lang mamusos sa gakod ilo. Jadi, ko na po orohian da tulun da suway may pamusos sa gakod dati. Sandiri, ako na mamusos. Wakon na po may pamusos. Apanganakan to ko, o tingayaman to ko. Jadi, kada to ko na andad da tulun da suway may pamusos. Okay? Wah. Sira do kasuang, lang kumuiso, kasuang hiralan do kikip. O gumu ikay bayatan, pususan na dati gakod dati. O pusus to kopyari nga, inapairalan nga, magiluang-luang, garabol to mo. Mamirulan-rulan, hindi mamanaw. Okay? Inapadihit, man kagu dati, ilahang ka kotilambus, ihati na po nga, tumahan to ko, tumilambus to ko, gumirot to ko. Ya, sampori-pori. So, kira na po mandat to kadharang may panguhup. Ay, apanganakan ko mati. Nga, abuli bugyarid it. Nurigit yadi. Magisukong-sukong. Magisukong-sukong. Barit yadi. Jadi, ina pa di langgat kumatalo nga. Ihati na po nga. Nuno. Bertahan. May dati ukabay iswanggat Yakobus 1 ayat kahapodam 2. Kalumag na tulundat bertahan iswang na pagumbalan tu sayra na pod isya na pod nga tahan uji katarimo hisyod makota kahidupan di pinabatos sa kinarahingan umad isay no po it olisi daw. Magano to ko na po kaputusan dat ay tumanod sumuang nga haro commitment dati. Iyati na po nga bortahan. Magano ka na po commitment dat makibaptis sa Seventh-day Adventist.
nunuy hiri janji baptisan. Haro podom talu. Atumbayaan koy ka. Angkat tangan to kono. Hari nangkud iya na patinga menyokong kati pelayanan maya dat persembahan persepuluhan atumbayaan ko. Atumbayaan tokod iti na patinan nga ay walay da kinorohingan. Mantadi di tamangan no mantadat nununo po'y mumirag. Miyagal pa ito ngo dada, o ngo tinumon, o ngo takanon. Magakon ko'y. Magakon to. Kapanso, nung nalihuan no nga apatut tat iyati no pa nga bertahan. Amo, nalamano ko may insosomok bertahan. Suway ko bertahan, haro hiot panginsasamod dati, haro ko insasamadan. Pasaraw na po dati pelajaran sekolah sabat dit. Sabat nakatalib. Istirahat yang unggul, nuno. Anu tokod sayra dokori ko tokod ipomagunan dawago. Iri no dahit giginawoon dati, iri na ginawoon it imanimanon, piandadandad, makipipiyo toko. Isuang ke Matius ayat 5 ayat apa dam 2 ayat ako mo 2 kalimpupuson. Susah ti ogo mo ayat ay Matius buka 5 ayat apa dam 2. Kotood no bersukacita dan bergembiralah. Man pulod otood no kotood no kakuan no po nga titungkap nuno po nga agayo dila suruga. Ompeng ka namati kadaw it numan inggerito inabinabi dit amu po. Yudit nadadi aramay. Nakura to akan kahit pamagunan na titungkap. Ina pwede dati man nga kumaraja dondo gajian, kumaraja gajian. Sumuang toko harap titungkap. Iriday karohian. Nga ina po'y pinabatas nga upamu besar di surga. Osadu di karangahan. Nga sakira naginda takan na iti pamagunan ni gatid kiduso. Umuno po nga ay kopiontok, kopisudong, kopiagal, di ko mo yun. Sayra na po, iyati na po nga monopot ako dot bertahan. Tumilombos. Isuang pod Matius 24 ayat po dam 3. Ino po itulundat tumahan gisamid ay kasunsudon nga asalamat. Jadi iyati na po titong Pinay nga nakapagan to kono kaputusan dat sumuang. Ino po di kaguman dati paburo nga tumahan to ko. Tumahan. Ilo nadala ko mo yun dat commitment. Sayra na po minagano ko kaputusan dat tumanod monorimo di Jesus. Ino po di commitment dati nga bertahan to ko. Sayra da minagano ko kaputusan dat manansawo. Ino pa'y commitment no kumadi karuha nga bertahan. Paingkuro PIC Tu nakapagano ko na commitment. Iso imatiritang Pinay megal ko iti ato ko no ko ilong paingkuro pagindalanan iti kotorimo di Jesus. Haran ni kaborosot osonong haran ni kaboroso enggorit nga awayaan to kaparim ay lan nagidati. Jadi antakan demi nanarimo to ko ato ko'y lohom akukuro kasunsudan na sayra katarimo to ko di Jesus.
Ato kono kailom o kukuro malad o podyo ka. Abaptis to kono. Kanundo. Yoti kapi pamati Adventist kanu. Kanundo oy mayaan. Okay? Nga, nakapagano kono kaputusan. O mau tidak mau bertahan. No? Sa irakotori mo to kay Jesus sebagai juru selamat pribadi. Kapuriman to kono gidid. Atuk kom yoti kapi pamati pananud do kinorohingan ka. Nga iri ni komitmen dati bertahan. Haro komitmen dati do iri. Jadi ay binsado isuang pi karuhangan. Kailom o kukura ko piyo kabobayo ni karuhang ki. Isay no kailod. Gayo nakanisyo. Guntalo po to'y. Kakawin ko na di nga. Komitmen mo ti diri. Kakawin ko haro na komitmen no. Tok, ginayon nakan. Taluput, insan makan ay. Wah. Yoti kapiyo kay pamado. Pengkuro piya nga tumahan to kono di. Kakawin nga ologo didi goruk. Odo. Adi ngay kodop. Tumahan na kasari. Tu iri ni kamundo komitmen. Komitmen dati. Pensuang tokod ay pananudan kumakinorahingan. Komitmen dati tumahan. Pengkuro na po awayaan. Oing bayat toko, oing gorit toko, umang-umangan kagad di anyaya. Nga tumahan na po. Tahan tukul. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ay oto po, Timothy ki. Isuang pikaruhangan, atahan ko no po. Kotilombo si pikaruhangan. Ano po kasap o pupusan. Tok, pangungusa. O kanimanda ko, o boras ko diyat di hom, tumamad to, madindad. Mimbo baru kan ipikaruhangan ki. Tumahan na po may silod. Paingkuro, piya kababoyhan ko nga, tumahan na po yung silod. Iya, di nagyari ka. Kada na tiyo di. Tapos, tumahan to ko nga, mantad ka, tumahan to ko di. Nuno na pa'y karahiyan daw sa yan natulon kumadya, irini po sa yan dati. Arwal na kaduton, kada po nga dut. Kadig nga hari ga kaguhit. O kon katamo doon mo. Hari nga galid di. Kadi pangalala. Hari dati tamo doon. Jadi, ay, siyaw to nakalabi, pakasari pukulan nam. Kung sikaw to, ay dadamot dati isuang gatindalanon sebagai pananud de kinorohingan. Nga, agati apurimanan dati, kumbal to ko'y miagalit to kono kosonsog. Nga ina po'y aylan dati hino kasari kinorohingan dot, manguhup dati. Paintanud to kono po siyo nakuro dito ay siyo manguhup. Sumukong kano po di sang ulo ng YB na po. Kinorohingan na po katumbayaan dati. Sayra dot minagano tokod kaputusan dot tumanod da kinorohingan. Minagano tokod komitmen damiyampay da kinorohingan. Isya nagyahit ay lansanon dati dot manhak da panguhupan isuang nakaposyon dati. Kada to kono po mo sa road ay sa ko'y goritan. Tu hitit ako pumugunan. Dadamot hitit ako pumugunan. Ko'y goritan ngay napatawayan to kote. Iri na did kada to kono kaos sa kinorohingan. Nailan to kono mantadilo. Ko'y goritan kaboling kahangan nakaposyon haro na po ngay. Nga tatap to kono bertahan to ko sumokadung sumundi kasari to ko kumakinorohingan. Moy dot inapohit kantakan da awayan dati nga
anu tokot tumaguang manalibamban miampaid panguhupan da kinarahingan. Sarohon na dati dat ina pa ititungkap dati nga paingan dada dati agayo upamu besar di surga. Ilo nohot pian dadan dati tumanu dat Matius 5 ayat 2 ina pa ititungkap no nga agayo dahila surga. Harono. Umulan ngiti magsusuway at tapuringan toriri mo gatos sinuwa kadakatomo haruson dihon no kitambalo Yesus kasasari korongo ay soko ira sino kadalato Yesus nasundiho. Kano misis at takad isuang sambayang? Kinarahingan isuang kerajaan sorga kon sikaw dot kaswabon bay no insan pun no kayong pupusi hatit kay sisan dahil sumambayang kaswabon naratian dahay dot iso no po lang kot kasalimpunan di apatut dahay dot onwon nga rumikot dihay kumadia sumuang yahay isuang katumbayaan kumadia magindalan nandayahay dot miampaid ayay o ginawo hali piad kawaya dat nuno na pakantakan na pamagunan kayong bayatan nga asaru yahay dat ay aratu olomok yahay mantad ko ogumo korohyan dahay ogumo nagiit opurimanan dahay it apatut to isuang ginawod sa bagasang ulo na tulon nga hara timpu-timpu di inapay korohyan dahay nga amo yan to korohyan no mantadi dim irine karatuan dahay. Uhupay na yahay Tuhan, may dat inapay kaputusan dahay dat manari mo dia nga patilambus kasari. Gisami do kalimpupusan dat pamagunan, kalimpupusan kapasiyan dahay, gisam makarikat dat ipamagunan dawago di pinabatas no. Kung sikaw Tuhan tu hinakam miyampay dahay isuang katindalanan pasiyan dabay no, hingga na parikaton buruan dahay, nga hinakasari ko dat ay mayong tayong omangop dahay. Ampunan tayo sanando sa dahay, tinasambayang dahay, iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati dat kaswabon na bay no? Puji Tuhan, tu alumispira mo tandati. Ikasiwatan na kalimpupusan iti, haro isoot pakimapan ko siyaw umah dot kombalutan ngay it mungkin dah haro kombalot rohyan na magangatot moy na dihitig gereja dahil bayno paingka iya aman hakarunungan kotbah nga aku di nori katandet aku di no kunan tu aya mangala ti pumadi YB ho kasibukan iti ho timpubay no bulan 10 hari Sabat na po no panu no monikid suwab monikid tadaw monikid suwab haro na dadi hipakyanon manaha karanungan it kombolutan nga siyaw tu aku di natumboy di bulan 10 anuan ako no papilihan dat kumaraja ko kotbah uhang ko nagi kumaraja kundi makaalang-alang itit
manombor sitid ay lan kapioy. Nga iri na gid siyaw kumadit ay ano tumboyo, ikalan sa nandot. Harap pa kasari kasiwatan dati, mumbal-umbal ko pod mo'y angil-angil ito nga mositar ko nga Elda do Susuay, anaro no pasuro po kapiampay ito kay kasari, hari kasari kasiwatan dati. Bahin ako po, kapiruba na kod kasuaban na suwab.